lagi wo te sano tabuk sini ada pra Paritosh je BJP o thang join khlai mani bos how pod manliya ba dam manliya ni bagai bo decision mana kha je bo kaisa musungu I bini samurok khlai manu go bo samu kam no khlai ka je fru je tongpano bo dedication roi no samu khlai ka dedication roi samu khlai mani ya golo phano bo dam rajak liya ba je poto bo tongmani aboni bo tikhlai rajak ha ni ba Bwkha dukho nagai bo change khlai thanga ni sao and take a tamo saka bo tabuk je mo thawa je bisingo leaders tongnai rok ke o phano perfect ya buskang simi ka hamge phuno bi tongo kintu klubo hongke boba garne bong phalai chao ba jispano mane kokni koko phaimani tinga kam tu nyang bini meaning ba sobo je phayo tabo hongke ang sanam jongmani ke bo sao je bo pod manliya ba recognition manliya and bo tabuk sao je BJP bo phiroge hawi mani bo jaga kono pod ni bagai habia kono bagai habia but tabo kheda ata Paritosh ang no koina mo jong like logically singoro this difference one sona thanga ang ke pajagani negativity phaimano ba kabang ba borok ni uporo question khlaimano and negative phaimano positive phaimano no support khlanya ba kongman tongnai ni uporo negative sana ba kongman tongnai but yeah decision is yours nang kaisa ekdam you are a very good leader kaisa recognized leader no tongnai nang bo kaisa ekdam dedicated leader no norok onek experience gana politics of himui onek kongma himui experience gana to okay oh kok ne te chudi nang chungai ne tha ke kongma borok sawi mano je nang agi wo BJP o tongmani 2018 o BJP o tongmani ya gol nang bobagra ba ringa khane bobagra logi phaiga and tabuk nang BJP bobagra logi phaiai nang nu kha somoya to I kabanga borok kisa misa support no khlai tongmani bobagra no but probably abun kaisa opportunity no gai bobagra logi phaimani unfortunately ni a opportunity o nang utilize khlai manli ana but nang public ni kabangma guide kabangma to nang grab khlaiga public ni attention to nang kabangma grab khlaiga nin logi wo public no nang kabangma ti phaika and no no support khlaiga bango no no logi na bango komya emon hone mano je nang kaisa kok ani amukha ani point no sajna ang bunya kena dusriya but ani point no ani analysis ni bising ang wan sugi nai mani ki nang age wo BJP o tongong ke nang BJP o tongman ya galo asumai to ni BJP o kono asa pot quarter buya dam bokri but tau aru bokri nang ti brahma tau phaiba to mota moti nang pot man kha journal chairman rokman kha recognition boman kha tebo kaham ga sini jaka nang BJP o tongpro to public rokna na aske sinia tripati prasar aske sinia emon ngai je ni deal approve BJP by je BJP rokna no sawi mano thani tabung nang tri prama to join khai gradi tabung le bobagra no bati prama thana bor rok bang ma support khai tongo nang thangai audience ne attention grab khai gradi grab khai mani ya gulo grab khai nang je fruo audience kabang ma support mano apro nang phai BJP join phai phai ngke nang buka se sini jak nai nang bo ticket phana manai ba jis mano kaise port jang nai amu kaise mano tam nge nang saisung thangmani ya gulo logiwo nang nin logiwo 1000 jon no botlangi thang 1000 abo 920 but something manena about 1000 around city no abo numbers no so 1000 voters nga kai easy numbers ya abo chung jodi politically ba logically sung wa chung thang kan ke nang overall phaika tipramathna join khai phaika to grab your vote bank I respect you I respected you a lot and tau I will respect you for your work je nang asak samong khlaiga tibra sarong ni bagai nang khlaiga bobagra ni bagai nang khlaiga nang tau bo sai tong je nang bobagra na hamja go nang bobagra ni guide ni philosopher ba je nang bobagra no kuno dino hami hani mania I agree abo bo sum agree khlaiga but abo ka kaisa sentimental words sentimental cock je jaga wo bahai ke nang borok mate ba attention to paina abo sinin chai tong ata nang tini safai rana try khlai tong Simon and this was a very big step kabang ma ekdam very big step je kotor ma steps nang nai khega je thangmani ya golo nang sajung thangai join khlai kan kle okay public rok ba sagle mungsada sana thanga mo ba nang nin logibo 1000 jona nang logit langai thangka as a vote bank no support khlai ni bagai so obviously tabuk next year election nang basani chances tong ba chanani to nang final and moreover nang 1000 voters lang thaka mane to BJP bonono MDC ni bagale basari sinai no MDC EM ni bagale ADC wor the basari sinai no so nin thani already kaisa tibrasar ni vote bank phai bekha and support bo phai bekha nang ni public rong nang bahai ke tam sawi nang ni logit langi thanga tung saimia nang sao je
nung o kelang kini o tong namu sung dia ba sitrang thangka tini tibramotha nung tini tibramotha no curse klairi ka tibramotha no curse klayo mo to nung boba karno curse klaiman klai thang ata kisa abo kokna no bujui nai di nung tibramotha no sai rekha je phainai basic koek bosoro tibramotha haina bai thang nai ba tibramotha tonglak ama high situation tong khang ge taun leaders tong khang ge nai nung sauri ru mana nung curse klairi rekha tibramotha no bole to bobagra no nung curse klairi rekha indirectly ata ang no clearly ga sana muchmo indirectly curse claimani no abono no je nang sai rekha tibramotha down the line in next 2-3 years but next election no bai thanani chances kotma tongo and nang potmalia nang zonal chairman tongmani jaga nang tiklai ro horsa ba ongkari phega nang ongkari phemani ya golo nang onyono sabno khlani khlaiga nang kaisa respected leader tongmani tibramotha ni jotto borong no respect ruwi jotto no logeri tongmani chungoro no tabo khani mano tabuk tibramotha ro khani mano no je nang tibramotha phai join khlai bega CID ngani bagai ba information grab khlani bagai ba tibramotha ni strategy sikirani bagai nang to tabuk tibramotha o tongai strategy sikoi tibramotha ni tamo drawback aborok to nang jotoni siki thangka nang jotoni saiman thango je tibramotha o tamo drawback tong tamo benefit tong ba tamo strong point tong so nang o strong point to koekta sinugi thang and abono nang obviously nang jokhonte opposition no thangka nang BJP o thangka ka to nang obviously tibramotha nang sabanya nang saitok sinai no mana nang tini saitong bukhuk bai ang boba karano respect ruwa boba karano hamja go nang nini kabang ma video tongo je nang boba karano support lai kabu yo phunungani tongo nang dara ata nang andros tuye kaham ke nang support lai family tongo nini andros bagan rong nang phunugai kaham ke phai phunungani tongo nang tini boba karano hamja ga andros bagan khai ka ba andros phunugai tini andros ni phol andros ni je symbol tibramotha sapai ga tini nang family ya golo phano tabuk kaham kan chole khanang family ya golo nang kabang ma khaiga nang saka nang yes bike rally khlaiga haduli buduli to thangai ban nang pod rajak li ano but pod nang tabuk sai tongo je nang pod ni bagai BJP o join khlaya nai sudo internal lo nang asa hamjak li ba porobor ni rules hamjak li ba ko ekjon leader nang hamjak yana bagai join khlaya nai so na ata nang asak se boba grana hamjak go hunke nang boba grana ya kari thanani wanso gala khamu nang wanso kamu je ang bisingo tongai no boba grana loge tongai no bahage o situation rectify khlai manai amo se nang wanso kamu kintu nang tini amono fail khlai rekha amono ni points negative ung thanga ata nini our respect je tongmani jotto maximum borok nai thani je respect tongmani amo to obviously down no phai pekha tabuk nang lin logi je borok tlang nai rong na to nang tlangin thanga fem logi tlang kha batam sawit lang kha nang jodi asik se saimano je asik se kelang ke ni choli tong ba bisingo hamya choli tong hunke nang bubak rana hamja gongke nang abono rectify khlainan bagai bisingo tong na nani ongkhori thangai nang kono rectification khlaimania nang tabuk aw ongkhori thanga mane nang boroni against sing thang sinai nang tabuk tibramotha ni borni drawback saimano borni strong point saimano nang strong point na subanya ni chaitok sinai because nang both been opposition nang obviously thanks sinai no buskango abo no doubt je nang asuk voter list kawangman tlangman ya golo to obviously BJP ko to no kaisle ticket nai list ADC ni bagai pen ticket nai so ata please tewisa I request you ang no agibo respect layo tawbo respect layo I still respect you as my elder brother as one of the icon kaisa political icon tongmani tongin tongbo takbo but nang tibra sarong no kaham ko lama phunoi ti phi tongmani but nang kaisa o step na mani it's a big step nang tlangi thanga voter nang thanga sajong ban thanga ba koyjona phan tlangi thanga ke no problem khamu but nang hazar jona tlangi thanga mane nang hazar jona bokhro already negative direct kha je tibra motha tonga ni kuno thinang choliya nang asuk si tibra motha tibra sani ba asuk si nang wala nya musung asuk si nang basana musung hongke nang tebo samung khlai phunong nang kamu tebo khlai phunong ni tongmani nang simigi aja ga je fail leaders ba je dam rajak yang ni tonghana ba je pod ni declare jak ni tonghana nang simigi ata kabang ma tongo leader ko ekjona bo tongana nang agi sawo je one man one post ni tau bo one man one post no kaise post ke bo dui tin jona na to sung ke no rumanu ya fan ribu maya kaise post bhai ke dujona na tanai ba so nang gangai kaise superiority nai mani okay unfortunately nang superiority malia nang leadership man liya ba nang kasak dam raja ge nang sak sama wan suka nang saimano je bo bagra bo busuk tension to ang bo biang
biang naikul painai nang asak se bubagarna hamjago hongke nang bubagarni logiwo tongai bisingo je hamyang tongmani nang nugui tongo hongke abono se nang rectify khlanyam thangna nangmani rather nang thangai tini BJP o thangai asak border ka ma thangai join khlanyana nangala khamu ata hamjak mani himani kubui hamjak na tam nahi je jagao jesbo nang thung kaham somang thung hamya somang thung angna logiri tongnai hini se amono se na hamjak na nang tini bihik busai hamjak lai tonglai thini wo tini bihik ba busai kaisa crisis choli tongkha ba kuno phanangi tongkha nang bona hainda khibir nai ba nang bona jodi khibiru mane nang bona hamjak liya nang bona bini crisis samoy nang bona logiri liya mane nang greeding ithanga nang hamjak liya obona no greediness ata greediness tamno hin je jagawa nang manamu chungai nang manliya haine baga nang bona yakari rakha je jagawa nang mane paina thangai nang paima liya nang abona paya phaipai kha nang mane tongkana damung khani nang paya phaipai kha so bu greediness mane ang ni model nang chole liya nai se nang yakari thang tini nang bubagrana asak se hamjago hongke nang tini all step nagla khamungata jeng jotona hamjago bubagrana I'm not a politician, okay, I'm not a politician ang sida sao I'm not a politician or not officially supporting any politics. I am with everybody, I am with everything prasa tini ang BJP ni MLA ba kohekana leaders of ba contact on tongo kamano contact relationship mo sung tongo ang kemni baga hame sanan thangya tang ni baga bang hame sa yata nang boni ni decision nang na kha ni choice nang khai thangka tabo hongke ni choice khai thangwa ya gulo nang je nok no yagar klang thangmani nang aboni beparo negative kok ta sasiri ni nang cholena ni nang age thangdi no problem kebana no mana khlaya because nang step now we baika and already finalize bongoi se ready ngi paikha tabuk nang please next just the phone thong je nang cholena ni choli thangni but bubagrani bumongoi nang teuse ta sapsiri ata je nang maharashtra na hamjago nang bona yakari mai nang already yakari kalang thanga abo to nang nijeno saimano nang yakari kalang se nang tabuk BJP no join khlairi ka nang sao alliance khlaimani age IPFT INPT ro ni example ri nang sai rakha nang borona se saje ge angi tongo je borok alliance khlai thang one nang bubagra o je age BJP ko alliance mani bo nang saje ge ang bo nang boycott laga am bo nang saga am bo nang bujika nang asak se sai tong mani alliance mani saje ge nang tamni bagale borona thangi join khlaian nang ka ba nang asak se best good supporter nang asak se ngha khrak ngha nang 5 bosor se ko 5 bosor bisinga se nang bye tata ani jongkhari thangpai kha tabuk next year election final se nang ongkhari thanga mane na orona joto kisu joto na buji mano joto borona buji nai chirai je kisa misa political ni bagai bepara buji ne ra boro joto na saiman thanga je nang tini ongkhari thanga 1000 jana voters no to ye bole to nang next big step ba next position mana mu chungin thango nang jispon sai tongni ang position mana ne bagai thangya but abo to nang sabak sire nyata abo step buibo to nugui tongo bororok je nugna ro to haino ereng sanan thangla to bongke nang sajung wansono nangmani nini o je sentimental kok je nang sanan thangman nang sawibo to nang kisamisa sentiment changi thangani bwkha dukho nang khani chau bwkha dukho nang phano jodi hamjongma tongkhangke o bwkha dukho nangmani no tiklai manu o bwkha dukho nangmani no tui no chung logio tongi manu hase hamjago nang bhage yakar nai nina ama babu no tini maya khlai ane na ama babu no yakari dariba chini ama babu chung maya khlai ke chung yakari darinai ba chung jispanong tong thong chini busa hamyang tong purpan chi chung ama babu song chin born busa na khibi siriya tau busarok bo jispan kutuk jage tong thong jispan sajage tong thong pot khaya pon hanjak tong thong kuno ya nalai pon hanjak tong thong to pon busarok buma bu pon ya kai thangya nono tang handia nanang sawiman khada ata nang kha kaise adopted child ding thangka je nang betray khlairi rekha maharaj no it was a very big betrayal ni digi tei abo nanya thanga ka abo kaise dabba ni tha upor nangi thanga ke you betrayed maharaj mane nang tini betrayal ni kaisa dabba nangi thangka I was shocked ni o khanawi ni nugui je nang thangai 1000 jana borngot langi thanga ki bahai ke sini ata Paritosh ba amai samok khlama klai khane ang nije no shock ngai wan sugi nai because ang nang ba asa contact life family kaham ko contact life yo kaham ko relationship bo phayo chung joto no kaham ko salai tong lai man ya golo phana tini nang o mia nang o step na we onek kotor ma step lai and bobagra busuk disturb rung nang nije no sai maya nang sawo bobagra ba nang discussion plaina ne nai khabat ya ba nang decision ana ni sikang to nang salia nang nok thana sikang to nang pya ke kemno sayani thang nok khori thang it like age nok tong pro shillong khar thanga bangalore khar thanga ni mai jing tong siwa kok rok to
tabok nung thangdi nong ke mana klai ata nung tongdi je zakpa tongdi tongphano tewe ta sabiri je nung maharaj na hamjago and maharaj na nung khibi maya nai tamni ke nung khibi klangi jo already abo kaise proof ngi thanga nung betray khlai klang ha maharaj no nung betray khlai no thanga tini nung kaisa point no nai paisdi you were an adopted kid for maharaj nung kaisa Maharaj be adopt klai to bhajamone hengkha BJP ya kari nang tibrama thau phaiga tibrama thau phai tibrama thani in and out jotono buji khanang buji mani ya golo tibrama thani phan bai ba tibrama thani bumung bai nang kabang ma public ni attention na kha audience ni attention na wi nang tabogo o je public na support khanya thang rakbo nang ni logi utlangi thanga mane hengke tabuk sabi manu kaisa nok malik nana nok tongnan jaga rakha an example okay nok malik nana nok tongnan jaga rakha nana ni nok tangpru nana nok rupru bonono chuki rakha kabod rakha kabang ma sofa rakha amara gromani yagolo nang tam khlage tini nang nok ya gari thangpru ngai o tv sofa je chuki jotono man mani nang abo nin loget langi thanga point public norok no joto jani video nai tongne rona obongi thangma nai mano tabuk dara da Paritosh atau Paritosh nini point dong kaya ba nini je action dong kaya abon ong thanga je nono kaisa astroy remani kaisa tongna ni jaga reman jaga wo nang aja gani bisingo je malik nono sofa tv bed thujang chuki jotono remani ya golo se nang tabo nog ya kar thangprung ga abon nini hini nang wan chuki nini hini no guarantee roi nang tlangi thangi pekya mane no point is clear je nang tibrama thau phaiga bara tongnai ni bagai bara tongmani yagolo nang tibrama thau bara tongpro chuki mankha sofa mankha tv mankha en nang tabok tibrama thani bara nok ni yagari thanga angke nang tam khlaiga je nini ajaga sofa tv manmani nang abono nin logi utlangi thanga angke abono bahike justice nai it is called injustice it is called betrayal amo kaisa ata nang wan chuki nai di amo logically kok samani khlayo ang nano dusri chum samani khlayo but logic ni kok jodi sungnanya thanga ke nang tini sak no wan chuki nai di nang sao bukha dukho nang kha podman liya ba podman mani ya golo phon amting choli tong ke nang o nok bara tong mani jaga ni nok bisingo sitrang tong nang sak clean khlai lag da nang nok na sap khlai anga ka obviously bo sitrang tong nai jodi nang o nok on tong na mu chung ga ke nang ni je no on nok no clean khlai ma tong nai taki nang cleanliness tong mara ni tei so an example saimia nang busuk jorati o example not logically want to no ang saimia public ro busuk jorati o example not logically want to no but comment khlai ka public ro je jodi ani also goro video no with ong kangke amono point ang te se sapiro ata nang se samani je nang tongi man gla khani samani de tongi man lian nang thangpai kha mane nang sitra khlai klangi thanga sitra khlai klangmani yaglo manibo klangi thanga mane khogit lang kha se hinja wa mane sikok se hinjak siwa sa mane kaise baratia tong phai bara tong mani o jaga je malik remani mani rokno bo tlangi thanga mane bo sikok hinjak so nang bo kaisa sikok ni dolon sogi ga hani example ok klai manu mane example ni hisabong ka na abono mane chini alada kogo sana thanga abo sikok no rom jago but ata your decision to tabuk jorati self decision is always self decision everybody respects their own decisions nini decision nang na kha nang thangi join khlai kha nang abon yagolo nang phaisa bayo nang safar na nai nong bo sauje tini kwang mo borok ano support khlai tongo tini kwang mo borok ano naslai na bo tongo and asuk den ang party tong sa ano kya call si khlaya tini nga bike call khlai be kya so obviously nang tini nok ya kari thanga mane to obviously ni jaiti bhaiti rok joton call khlai be sinai joble kitam goi nok ya kari thanga khlai khan nang takho khnai nang jokhon de tongo nang tongoi tongo kaham goi tongoi tong khale taw ne bagai khobor nano nang nai ba point right khobor nano to nangla nang bisingo tongo joton snogoi tong nang kaham goi tongoi tong ka borok la taw ne bagai khobor nano nang nai ba sai si manu ki nang bom de ke tongoi tong ngai tabong nang thang pe man to obviously bu sai man mu chung nin decision taw ne bagai ingkha nang abono sai me aje ang bisingo tong phar kana ke call khlaya ta kang phadarong khot phai kang ke jotono call khanya start khlai ka nang abono point no koi sai me abo koi jang ne ko ya ata nang jodi ani o video nang kaham ke nai tong ke wan chu ke nai di nang je khlai mani to nang khlain thang kha but ang je example nang mani amo nini tini action when me the mili nang sajung wan chu nai di I had been respecting you ang nono kabang ma kotor ma respect ru as an elder brother as a warrior as a tiprasa joto digitino ani le okata ba I'm just a social activist
आं तिनी बेंगलुरु दङ बा बेंगलुरुनि जे फादार हाउस त्रिपुरा थंमानि आं फाउंडेशन खालायो चालगोन दङ आं जतन खालाय दङ आंनि कुन औकात गैयै जे केबनि पेपर अमके सानानि बागै बाट कयेकटा पॉइंट एमन हायके नुखांगे जोंबो लजिकली वान सुगै मा सालायो ताबो पॉलिटिकल व्यूज हो तांको नु सामिया जे पॉलिटिकल व्यूज हो बुमते के चली बिकॉज आई हैव नो नॉलेज मच आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स आं सुदु ताम साइमन का हमजना साइमन साबनो अंके तिब्रा साना सब हमजा कंगा बुबागरा सो बुबागरा ने तै ताबो बुजिसपन गोबां मान नेगेटिभ पॉइंट साइतंनाय तो साइतं सितुं तबो हंके ताबो जे ओ भिडियो नुकनाय रक आनि ओ भिडियो रक नो जे नुकजाग रक जे क्लियर खानायने रक नरक निजेनो कमेन्ट खालाय सादि जे आंकक सामानि जागाव कोन जागा चाया तंग हंका आना डाइरेक्टली क्वेश्चन आना डाइरेक्टली सारि कि ताखक निनि ककबो चायाखौ नंबो तिखे तंग आमन बागै नंते कक सावनि आना नरक डाइरेक्टली क्वेश्चन खालायरि मानो आई डोंट माइंड एंड आई विल एक्सेप्ट if I have done a mistake. Tini ata Paritosh thangmani yagolo bo tau phano bo sak no mistake khai gani wansu yako bo tau phano sak no kubui kok soi kok thik kok khai gani na bo wansu gi tongo. Good self confidence, good, very good, but naidi in and around in surrounding busuk joroti tamu abo kisa nai chai tokdi chai tokmani yagolo bumti engnai engya ambo kisa wansu gi naidi asno basically आंबो ऑफिस ने फाइदे ड्राइव खालायदे नगो सबाय नोंसे ताखुक जाको बाय वीडियो गारियो इंटरव्यू रलाय हमगा बांगो वानसो गता निनि वीडियो नि रेस्पॉन्स ना आंबो किसा गारियो आसुक तिन रेडी सिव ना नि अलंगे टाइम मा आसुकै खालायनानै प्रो ओय सामं फाइपे गांगा तथाय खालायमै आंगे बा हायने बागे मा खालायमानिसै सते बैसा जतनना हामबाय फुंकाहाम जत त्रिपुरा सरकनो ताबुक जराते तो सं जैसे क्लाइमान चक सं क्लाइयो दङ चिनि फाउन्डेसन एतै जों त्रिपुरा सरकनि बागै क्लाइयो थानाय चिनि हामजं मुं त्रिपुरा सरनि बागै पाइया जों क्लाइयो चलिनाय चिनि हामजं बानो जों बिट्रे क्लाइया जे बरकनि बागै जों तिनि कासाव जे बरक बाय जों तिनि सपोर्ट मानै दङ आ बरकनो जों कुनु समयो बिट्रे क्लाइनि थांगिया बनक सानानिबो थांगिया कुनु क्लाइनि थांगिया जों बनो बाहायके दुख रियांनाय आमो सिमिक चिनि चाइतक नै Tini norok ani o video ni jarian da tam Bwkha but na ni thani tam comment strong please comment khlaibai di jotono norni points comment khlai jotono sabai di correct wrong ba norni thani kono suggestion thonga please comment khlaibai di te bese joron hambai o thanchano jotto Tripura sorok ta pokdi jisepona hamya choli tongthung logiri tongkhang kaise जों hamyano kaham khlaimano जों जदि याकारि रखाय बो हामिया हामियान थांसि दंखो बो हामियान थांनाय ड्रग चानायनो जों जदि रिहाब सेन्टर लांगे हामरि आंगे बो ड्रग चावनो थानाय जदि नों याकारि रखाय जदि नों हामजागै बनो रिहाब सेन्टर डाइरेक्ट हांगे बो ड्रग चामानि बा हामै फायनाय बनो हनो रेक्टिफिकेशन फादार थाङै नों रेक्टिफाइ खालामिया बिसिङो तङै नों रेक्टिफाइ खालामनो नांनाय फादार थांबाय खामाने नों बिट्रे खालाय रखा माने नों बाय टाटा होनाय याकारि खालामै थांका असनो खुलुमका सिबाय हामबाय